Kita naik LRT masih pasang. Aduh, Bunda. Nah, adek, mana dek? Lagi sibuk tengok. Mana dek kita dek? LRT. Mbak Sipa, mana kita Mbak? LRT. Satu-satu. Ya LRT deh. Ya, lagi deh. Ada. Maju deh. Maju. Eh. Mbak, naik apa Mbak? Adek naik apa dek? Ya. Apa itu dek? Gedung apa dek? Hotel.